Okay, ta nukpala akpena mi ba mi station akpɔ fifia bala dagbamate afia apetɔku azã odum le eƒe shop odre yeka eƒe shop odne yeka le dagbamate ta nusia ŋue dzim le azateƒea mi ɖe mi kɔ na mi ɖe nukpɔla miakpɔ le EWENYIGBA TV. Ta ame ɖe ku mi nɔ EWENYIGBA TV kpɔm ne program aɖe le asi ne dzi be ya miava wɔ coverage na ya na yɔ mi ne festival aɖe gbɔna mi yɔ mi va ge ne traditional writer aɖewo dzi yi ge eye mi dzi be ame aɖewo nɔ sro ya mi yɔ mi va ge ne ŋutɔ mi nyae akpe na mi. Tɔgbi mele ku medo gbe ye xɔ gbe egba kɔwɔ tsapa dagbamate wo egba nye Aƒetɔku festival ye me ba ŋuwo me kpɔ edze dzi nam eye aleke ne do awua enya kpɔ mele ku na ɖe nane bie gɔme na mi azã ɖu mi le kple wu outfita yo akpe meda akpe ne toɖolawo kple nyaselawo katã ame yawo katã miakpɔm le yaʋalã dzia medzi mazẽ mɔkpɔkpɔ ya ada akpe ne hunɔwo katã agbadadawo minawo mamisiwo katã tɔgbiwo mamawo katã mede akpe ne mi nyateƒe miaƒe azã mi ɖuna yi ke nye Aƒetɔku festival enye azã tɔxɛ yi ke mieɖuna ekɔ ɖo ŋku miaƒe mawuwo dzi yi ke nye miaƒe trɔ yi ke miesubɔna alebe wo mieyɔ dekɔnu vovovotɔwo wovana miwɔna ɖeka azã ya kpui nye be enye ɖekawɔwɔ ƒe azã le hunuawo trɔnuawo sɔfɔwo dome mia katã miewɔ ɖeka le egbalawo gbe ta nye azã tɔxɛ yi ke mieɖuna kɔ wɔ ɖekae awo ɖo kɔ la nɔvi sie enye gbã. Number 2 miaƒe azã mieɖuna ɖoko labe etrɔ alo dekɔnu leleɖi ƒe azãe wònye enye azã tɔxɛ yi ke mieɖuna kple susu be eku edɔ enya ahe yawo ke kplɔ huɖuviawo kple míawo hunuawo ɖoa woate ɖa nenemae iƒe azã yi ta míaƒe nɔnɔme alo míaƒe dressing yi ke miwɔnɛ kɔ fia dzeside vodua alo etrɔwoe abe nye yina taku ya le ta ne ma enye dzeside be menye hunua alo menye sɔfɔ ke ne kpo ame bubu aɖe taku mele ta ke mema enye ehuɖuvi ko eta vovototo le hunuawo kple huɖuviwo dome miaƒe vovototoa wɔwoe nye miaƒe dressing ye akpe beku enya ɖe le asi ne dagbamateviwo mele dua me yewo mevana zateƒe oa nya la nye ke le asinye magblɔ na dagbamateviwo kple miatɔ nyaselawo katã nye be dekɔnu eli alebe miatɔgbiwo wɔwoe tso anyigba ya elabe woƒe se be dekɔnu li alebe Britishyawo yi ke nye ayevuwo wɔwoe trɔ zu amedzro xɔsetɔwo miawoe li ɖi hafi wova ko medzro xɔsea vɛ ke nye magblɔ ne dagbamate tɔ yiwo ke le gbe kple aƒea katã nye be woatrɔ gbɔ ave dekɔnua gbɔ nu yi ke le miaƒe subɔsubɔ koe nye be ekɔnyinyi ne kɔnyim na dzotsowoa ne yio mawu alo ne yio trɔ eɖe ge me eta ame yiwo katã ke le gbe kple aƒea wonye kpɔm fia no dze gbagba wotrɔ gbɔ ve etrɔ gbɔ wokpɔ hunuawo ne agɔ yi ke wodzona no wɔ wobie tsɔtsɔ ke tu afi ma kɔ wogale dekɔnua ɖe asi
de konwa anyo ba mia le dashi kple susu be na adzochomi alo nane hiamia ne mie bia o ga na mi to koseme la ba kosele mia shi le de kom subo me akpe maraku bianto misie ta de konwa le mia le dashi ele bevie yo maraku wonko nkonya hunu abolo okay akpe mi le EWENYIGBA TV ji da de sha de ko mi pogo le EWENYIGBA TV ji akpe na me ma na ira akpe ma wona ere mia ya mia no nwe awona no so chi mu de mia shi ntu ke tore nyon ke tore bo tore na wi mia ntia ma uga soja pe togba o wode momoda kama kumanya jonyo akpe na mi nya over o dolo akpe mana ira akpe okay ta no palao nante mi nya Ismail ya ti EWENYIGBA TV mele Agbamate Aƒetɔku festival odoga megaro la fia nye ko mia do je vie no gbona ne vie tu azan dumele ta tobi motogbe mahogbe allo mi fo mi o we ba la to wom lo akpe yo baraku azan dumele atacha de gomena ne vie ne mia sago yo azan dumela enya azan ke efesi afenua miduna mi togbo ye due toko dare mi ha fi omi baba joba tu kanuye ba la ngunya ba enya ale kami fufuo mi dokwe anya anugoma sese awodeka akokplo duo gbogbo yo anoduo ma wanye gbogbo nkuta anoduo ma plimia ye wo mi le akoko de diola le duonti ye ta enya san duma mi le kana onye be mi viaro legbe ye nu mo nyonyo na ola nene pe vi ma wa va feme kemia baba de diola obenti amoyo sro de pomonyo fi gba momonyo do pomonyo wa wo fi wa va ya kwa ko aga kwa ko yi engo yi ma eje mi gele fie mo kwa dagbe so e ko mi hie ye nya sa e duma mi le akpe baraku alaka ne do awa anya ko atata de gomena mia yo mase ndodo ya na medua enye mamio oba anudodo ye o ganye edekonu blema aleke ye mi do na yenya ejebe enuyo mi do le fi flefia edimeta de ke o mi ke ko mlo na nyi o mi ke ko non ewo na be be ko gele te pare ke barao ele be ne be onye dekonu blema nu ta ale ne be kwa ne ma ole be wa yi le dekonu me ta ne ma wo ha pa enya tododo ye ke le veduo me vedua ega onye dagbele me husele me ne mi do acho na vedua le mi gbe na vedua be na wodo kwa vedua le do ge dagbele fa nu ye mi ti le vedua le wo gbe na mi wonu ye mi do akpe no amia gadogo yo enya me le nu poma nyenkonye togbe do me favio edo la gbagbo me troku ho me tro achim oda ke ne po nye mie kpajia nye eto eji ye nyike ye nye huno agbaisa ye ha eto mafi zotikpo pegame mie dada hanke ye ha enye agbada ne miofiu ta no nye be ekpo mi ale kwa de konu blema ela fame de kawowo ye jiku miofiu mi ano egbe nye zigba to me va duo me ta ale no invite no kwa mi ami va duo ma enye jidodo na mi ta mi ano eduo me va tegbe wa mi awo dagbe ade tepe na mi a che na miofiu akpe na ha yo amia gadogo yo abo anyenye service kano asaya Agbamate saya me komo bana zamu me kata nyeto demi le gbaji mi to ya ba ne ba ko utapa asaedo asaete masama na to no ba panza atapo to toma o ba ko lolo mo ne o ko kakamane Aƒetɔkuzã nya atso ka ho paso ada na dona na mo se to do leke ha ada no sena na mara
kafu akepemela yata kwa kudoria kwa toza kwa kwa hata sana ayo mjika ya biashara kwa baba yake ndo achoni na kwa moto na tafuta obana wala kwa wala abala ke kwa ro na obana na another for example ya ipapia yeto odoro odoko dirabia onyan popo so for promise kaja to Aƒetɔkru blata so for promise kaja to Aƒetɔkru blata before to manya Okay. nyasa du nyoma ganya mose tavo to da gbamate asema Okay. ado jana ni nyaba za rupani Aƒetɔkuzã ta miele dzifia mie jago ba tsɔ do ŋu etsɔ eŋu kegba ta mie di nɔ ge ƒo da si ne nyitsɔ kɔ si ɖe agbe ke mie wu ta ŋutifafa etɔ dɔ xɔ mie le ekpɔ me ɖe sia ɖe dzi dze dɔ dza ɖe mi miefɔ eƒu ɖe sia ɖe nɔ ɖe sia ɖe va fɔ eƒu ɖe sia ɖe kɔ kuku brekete yevu miefɔ ɖe sia ɖe hedɔ dzudzɔ ɖe mie de dɔ ke ŋua me dekɔnu ya gbɔ mie le ne dze dɔ mie da ge me nu ko ne kɔ vi kɔ ʋudu awɔ ge me na tsi agbe akpo yi ɖe va to atam le trɔ ta yi dzi ko mie le ta tsɔ mie dze gɔme ŋu kegba egba mie dzi nɔ ge ƒo da si ne kɔ si ɖe agbe ta ŋkɔ nye sɔfɔ promise kadza tsɔ fi ƒe eʋu gble ta wogayɔ nye ŋkɔ ye ba fi ma li no kegetɔ yo ŋkɔ ye nye hunɔ mate avemega sɔbɔ míawo hã míele azã me gbe sia gbe eƒe sia ƒe tso ehunɔ tavɔ gbenɔ yi ke azã ya enye míawo dekɔŋutɔwo katã ƒe dzidzɔ ye wònye adzagba elabe ɖagbamate míawo dekɔŋutɔ míetsoe abe míaƒe tokɔdu ene alo nye míaƒe tokɔdu ale amedzro xɔsetɔwo ya convention Easter míawo hã míaƒe convention míevana ye nye ya míekpɔna dzidzɔ afia kple míaƒe trɔwo sugbɔsugbɔwo ale gbegbe ye ɖoɖo ya Aƒetɔku eɖoa nyia míekpɔ be enye ɖoɖo nyui aɖe yi ke de to edze atsɔ yi ke mekpɔ ge le afi aɖeke o sɔ wu ɖe agbamate ye míegblɔna hã be wɔwoe le ŋgɔ le Afrika nyigba dzi le míaƒe egbɔsugbɔsugbɔwo eƒe ya me tɔ hã woƒo mía dzi kple ŋuɖuɖu aha ŋunono kple ɖe sia ɖe ame akpakpe yiwo katã di anyi ɖe fia ame sia ame ɖu ŋuɖuɖu ale gbegbe naneke meme aɖeke hiãm fia yi ke wògblɔ be yeado go vie hafi ne yeava wɔ yi ta mía katã le afia mí dzidzɔ kpɔm ale gbegbe kple míaƒe gbasiwo katã ye míeva tso tsɔke míedze gɔme egba míega le míaƒe ƒuƒoƒowo dzi blekete kple ƒu vovovowo mie dzidzɔ kpɔm ɖe tɔgbuia tso zugbɔ fia mie dzidzɔ kpɔm ale gbegbe be eƒe yi gbɔna wògakeke wu ya ame akpe nagakpe akpewo ɖe dzi elabe tɔgbuia ŋutɔ fafa ɖem ɖe mía dzi yi ta eƒe ya mea míaƒe mɔkpɔkpɔ nye be eƒe yi gbɔna míegbɔna eŋuwo ganyonyo ge ɖe dzi adzi ɖe dzi abe teƒe etɔ̃ ene elabe mekpɔ ge le teƒe aɖeke o be subɔsubɔ aɖeke nanɔ anyi akpɔ mɔ dzi akpakpewo kple ŋuɖuɖu aha ŋunono sia ŋu yi ke ko mía ne gbetɔ hiahiã ɖe sia ɖe yi ke gbetɔ efia be eyiwo katã xɔ efia be dekɔnu ale mía tɔgbuiwo dze gɔme lɔlɔ̃ li ŋutifafa le eme yayra le eme ke ɖo mesukɔe o yi ta mie dzidzɔ kpɔm ale gbegbe eyi
tɔgbi mose dabɔ awɔ ya miekpɔ be ya gava wu xeyi tɔgbia gava wɔna dza gɔ hã yita mi dzidzɔ kpɔm ale gbegbe ta miɔɖo ko mie be akpene tɔgbia wɔna be azã enuwo katã nadze dzi nyuie ɔmunu nyuie ƒe gbɔna ɖe míeme gbɔsusu va bia ya kakeke ta ɖe me yiwo ke ekpɔm be subɔsubɔa menye subɔsubɔ nyui o wɔ gage ɖe mía dome ta akpene tɔgbi ye dɔ wɔm tɔgbia tɔ na tutu kekeke anyigba na tutu Akpɛ dzi ma fia mi ɖem ne miakɔ va na nukpɔla ne miakpɔ aleke traditional rites wo wɔna rituals for festivals a mi ɖewo katã miakɔ va na mi le EWENYIGBA TV dzi ta mi nɔ EWENYIGBA TV kpɔm our land our culture ele vevie akpɛ na mi megayina afi ma nu ye dzi yim kɔ mi kpɔ ge.
Para o tuyo,